उदालगुरि जिल्ला सान्थिपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 2022नि गोबां मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ मान बावदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला बैरबखुन्द ब्लकनि बेंखनाव थानाय सान्थिपुर बिसिडिसिआ 2022नि थाखो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय मान बावदों। सान्थिपुर बिसिडिसिनि चेयारमेन, मेम्बार आरो सान्थिपुर प्राइमारि बिपिएफनि जथायै बानजायनायाव बे मान बावनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। फरायसाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि बिमा-बिफामोनखौबो मान बावो। बे बरायनाय हाबाफारिखौ दैदेनो कितिश्वर रामसियारिया। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बैरबखुन्द ब्लकनि TCLCCनि मासिगिरि कनेश्वर औवारी, बैरबखुन्द ब्लकनि लेङाइ नेहाथारि रबिनसन दैमारी, सान्थिपुर प्राइमारि बिपिएफनि आफादगिरि बाबुल बाग्लारी, नेहाथारि नागेश्वर दास, सान्थिपुर प्राइमारि लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि सागर रामसियारि, नेहाथारि नारायण प्रधान, बैरबखुन्द ब्लकनि बानजाय नेहाथारि बिजय देखा आरो बिमल दिथाल बिथांमोना सोलोंथाइनि बिथिङाव फोरमायथिनानै होनो थाखाय बुंथिगिरि महरै जराफुख्रि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिरेन स्वर्गियारि बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोयो। गोग्गाथाव बाथ्रा दिनै जोंहा सान्थिपुर बिसिडिसि चेयारमेन आरो जोंहा प्राइमारिनि दैदेननायाव जोंहा थांनाय मेट्रिक आनजादाव जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा उथ्रिसार जानो हादोंमोन दिनै बिथांमोनखौ बरायनाय जादों। जों बिथांमोनखौ खावलायदों जे मेट्रिक आनजादा नोंथांमोननि स्टार्टिं खिन्थु टार्निं पइन्टआ जाबाय हायार सेकेन्डारि फाइनाल। बे हायार सेकेन्डारि फाइनालखौ मोजाङै होनो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बिथांमोना खोब गोसो गुदुं जादों। बेथ' खोब बाख्नायथाव। दिनै बिथांमोनखौ बरायनाय लोगो लोगो बिथांमोना उत्साह मोनदों आरो गावजों गाव मोनसे सिनायलायनायनि मोनसे परिबेक बिथांमोना मोनदों आरो निस्सय बिथांमोना उननि समाव जोंनि जि बोसोन होनाय बे बोसोनजों बिथांमोना आवगायगोन आरो मोजां रिजाल्ट खालामनो निस्सय हागोन। बेखौथ' जोंहा EC मिटिङाव इतिमধ্যे मोनसे रेजलिउसन लाखाबाय सरकारा आरो जोंहा सोलोंथाइ बिफाननि जि EM मानाव गेदेर रबिराम नार्जारि सारा जि बाथ्रा बुंदों निस्सय बेखौ जोंहा BTC सरकारा मावफुंगोन। फैबाय थानाय जि फरायसाफोर बिथांमोनाबो जाहाथे मोजां रिजाल्ट लानानै पास जानो हायो आरो मानो होनोब्ला दिनै ओरैबायदि कम्पिटिटिभ दिनै मोजां पार्सेन्टेज लानानै जुदि उथ्रिसार जानो हायाब्ला एडमिसन मोननायाव गोब्राब जायो। दा बेनिखायनो आं खावलायो जायफोरा दिनै मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारबाय आरो जायफोरानाखि हायार सेकेन्डारि उथ्रिसार जागोन आरो फैबाय थानाय जि फरायसाफोर जाहाथे मोजां फरायनानै सिरियासलि स्टाडि खालामनानै जाहाथे रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हायो बेखौनो जोङो बिथांमोनखौ खावलायो। মই সঁচাকৈয়ে মোক যে ভৰলা VCDCৰ পৰা এজন সক্ৰিয় সদস্য হৈও মোক যে শান্তিপুৰ প্ৰাইমাৰী তথা VCDCত যে মোক আমন্ত্ৰণ কৰিলে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান থাকিবৰ কাৰণে মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানৰ যিটো সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা যে আমাৰ যিসকল সম্বৰ্ধিত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ যিটো মানে মেট্ৰিক পাছ কৰা যিটো মানে উদ্যোগ বা ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো মানে দুগুণে বাঢ়ি যাব মই ভাবিছোঁ। গতিকে আমি ইয়াত তেওঁলোকৰ লগত যিখিনি বাৰ্তালাপ কৰিলোঁ একেলগত থাকি খুবেই মানে আনন্দিত হৈছোঁ। মই এইটোৱে ক'ম যে আমাৰ যিসকল পিছপৰা অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে যি আমাৰ মানে পিছপৰা অঞ্চলটিক আমাৰ শিক্ষা দীক্ষা ভালকৈ শিক্ষা দীক্ষা লয় আৰু মানে উচ্চ শিক্ষা লৈ তেওঁলোকে মানে অঞ্চলটো কেনেকৈ মানে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে সেইটো তেওঁলোকে মানে নিশ্চয় চিন্তা চৰ্চা কৰি মই সেইটো ভাবিছোঁ। হয়, এই কথাটো আচলতে মানে যিটো আমাৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য বা ড্ৰাগছ লোৱা আমি মাজে সময়ে কেতিয়াবা দেখা পাওঁ। এই ক্ষেত্ৰত মানে মই এটাই কথা ক'ম যে আমি আমাৰ যিসকল মানে পিতৃ মাতৃ বা গাৰ্জেন আছে এই গাৰ্জেনসকলে আমাৰ যি জাতীয় সংগঠনবিলাকক লগত লৈ লগতে আমাৰ যি প্ৰশাসন আছে তেওঁলোকৰ লগত লৈ আমি এটা তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি মানে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰা মানে ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি দাবী ধমকি নিদি তেওঁলোকক যেন আমি মানে এটা বাৰ্তালাপ বা এটা আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি সেইটো কৰিব নাপায় কিয় কৰিব নাপায় বা আমাৰ জীৱনটো মানে অকস্মাতে কেনেকৈ ধ্বংস হৈ যাব পাৰে বা সেই ড্ৰাগ জাতীয় বস্তুৰ দ্বাৰা যে আমি আমাৰ জীৱন যে অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতে সেই কথাটো আমি তেওঁলোকক বুজাই ক'ব লাগিব। হয়, নিশ্চয়কৈ। কাৰণ সন্মান বোলা বস্তুটো শিক্ষা বোলা বস্তুটো আমাৰ যদি আপোনাৰ ঘৰত আজি যদি টকা পইচা আছে ধন আছে হয়তো কাৰোবাই চুৰি কৰি লৈ যাব পাৰে ডকাইত কৰি লৈ যাব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ যিটো শিক্ষা আপোনাৰ শিক্ষাটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ শিক্ষা দীক্ষাটো কোনেও কাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰে। গতিকে শিক্ষাটো এটা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু। उदालगुरिनिफ्राय जनास बसुमतारिनि रिपर्ट BTC Live 12।